第一首咧就係嗰陣時住油麻地避風塘嘅嗰度附近有多露宿者，咁其中一個咧叫做霍耀，佢第二次世界大戰之後行路嚟香港，跟住病咗30年咧，都係乜嘢都冇啦，有啲鋪頭佢啲飯食嘅，佢咁樣繼續生活。咁我哋識佢之後，又帶佢攞身份證啦，就到埋社會福利處啦。跟住有一次嗰個社工話俾佢哋知，佢發現佢喺街邊死咗啦，凍死啦。咁嗰陣時我非常之就係好傷心。咁工葬嘅時候，嗰陣時係電子葬序嘅，一方面打螺絲，另外一方面諗到呢首歌。咁本來咧係用米林白寫啦，跟住有一位姊妹，而家今晚都喺度嘅，佢幫我翻譯就係廣東話啦，咁所以而家用廣東話嗰個方式。啦啦啦啦，啦哩啦啦啦，啦哩啦。你是中國走步行來的，你想真你可忍，人前真已經離別你。你發晒人生命的道路，前進奮鬥的工作。不過來到香港，你找病了是傳染病，全是他一天，你要入院。出現的時候，全部改變了，無力了，無朋友，有人我入醉夢，將隻狗周圍走，但內心仍然跳動。你真無人，啦啦啦，來哩啦啦啦啦哩啦。別人用報紙報寫默給你，臨分才是問真，而這樣已過了30月。曾經一次一份人緣來，告訴你也無覺給你拒絕。不過當你一出問，但否認所說的話，而且要你馬上離開辦事處。極力的取笑你，一心想挖苦你，沒有錢無父母，無人愛一醉夢，將隻狗周圍走，但內心仍然跳動。你真好人，啦啦啦，來哩啦啦啦啦啦哩啦。聽日我都有上返學嘅咧，但係嗰陣時咧，冬天上課小學生，好多你用木板衫覆罩你。覺得心悲傷，你一晚有風每天叫低，見多一
死火我面皮，不過半小時後，一些智慧有權嘅人來拆你的基礎，拿走你的一切，切着揾一些惡人。前來打上你，凡靠我做無行義，無人攞一追舞，將隻腳走為走，但你心仍然跳動，火要你怎可忍？La la 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 li la 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 li la， 當在路邊難以成年，半夜裏落上落雨，你有我有難，你夢見你我人未相襯，帶着你笑來迎接你，當住個彩現，路人想呼聲你，你沒有反應，你雙眼已閉上，你的肉腿很長。再沒要靠我氣息，無人攞一切舞，像日間那樣逝去，但你心仍然跳動，火要你真可忍，而你心仍然。第二首咧好似好玩啦，但係唔好玩啦，就係因為係講小販，我哋嗰陣時都見到好多小販，跟住成日都被趕走啦咁樣而家都有，但係都係要面對嗰啲走鬼嘅問題。買嚟睇，買嚟揀，我哋要小販，我哋會，我哋爭，我哋要共爭，特登買報紙，媽媽去買餸，哥哥買波鞋，姐姐買衫。細路買雪糕，妹妹買麥可，買，
獨與他，我埋埋家，照明埋馬可，埋埋埋。Io famo tamai, mai 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 mai, o zio fango te molta mai, ciao vai là, o zio fango te là, ciao vai là, o zio fango.咁嗰陣時好老嘅神父咧，留翻俾我好古代嘅一本書，都係第17世紀人嘅，係講一個主教嘅兩本書好緊要嘅。其中一個係《Traité de l'amour éternel》，就係關於天主對我哋嘅愛啦。咁叫做François de Sales，山里斯方濟各。咁嗰陣時我都要畢業，就係神學嗰度都要用嗰本書，但係睇唔到晒啦。跟住喺香港翻去之後咧，就係睇最後兩個文章。咁問到呢句説話，呢一段咧非常之就係好有意思啦。咁呢個文章就係永久嘅愛，就係我嘅靈魂尋找你，聖神正得嚟，使到我哋嘅心滿晒你嘅火，就係你嘅愛嘅火啦。要愛或者要死，要死同埋要愛啦。要死係所有其他嘅愛，為耶穌嘅愛，就係需要我哋永遠唔會再死啦。因為我哋係你嘅愛，就係永久嘅愛，你係我哋嘅靈魂嘅救贖者，我哋永遠會唱耶穌萬歲，我愛耶穌，我愛耶穌，佢會永遠就係神活得啦。咁我中意咁嘅就係唱佢成為一首歌。Oh, éternel, mon âme vous requiert, aime vous choisir éternellement. Venez, Saint-Esprit, et enflammez nos cœurs de votre prédilection. Où aimer, où mourir, et aimer, mourir à tout notre amour, pour vivre à celui de Jésus, afin que nous ne mourions point éternellement. Que vivons même votre amour éternel, ô Sauveur de nos âmes, nous chantions éternellement. Vive Jésus, j'aime Jésus, que j'aime. J'aime Jésus, que vit et règne siècle, siècle. Amen, 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 amen. Vive Jésus, j'aime Jésus, vive Jésus que j'aime. J'aime Jésus, que vit et règne siècle, siècle.
呢首咧係最新寫嘅幾個月前寫啦。咁每一個禮拜咧，如果佢冇你殺開咧，有時朝頭早好晏開或者6點3。咁我哋去咖啡班，咖啡班好多人喺嗰度游水，但係我哋唔係嗰度游水啦，喺咖啡班咧，呢個就珠海大學呢邊一樣嘅大廈咧，但係一個入境處嘅拘留中心，叫做 CAC Customs Immigration Centre。咁我哋2020年咧開始喺嗰度唱歌，甚至係好大嘅橫額嘅，叫做 Freedom Now。呢個係學聯嘅一件衣服嘅，嗰個就是好大橫額嘅，差唔多咁長嘅，就係10萬橫額 Freedom Now。咁我哋入邊唱 Freedom Now， 佢哋嗰啲唱咧會唱 Freedom Now， 佢哋要。今日香港你有15000個難民啦，其中1000個咧係住呢啲就話拘留中心嗰陣都要被逼翻去自己嘅國家嘅呢個咖啡灣其他咧有濟灣嘅大嶝嘅嗰邊，同埋男人女人係喜靈洲嗰邊。我哋都唔係好明白點解政府又咁樣對呢啲難民。所以咧，我哋建議政府咧關閉呢啲拘留中心，將佢哋成為啲難民嘅學校啦咁樣。咁到到咧但係呢個橫額咧，我有歷史嘅橫額嘅，因為我用呢個唔單止為嗰啲難民，都係坐緊監嘅人就有時會嚟呢個啦所以咧就係去咖啡灣嘅時候咧，點樣定嗰個橫額？有時嗰度好大風噶啦，即係有4塊石頭嘅。4塊石頭伴我已經幾年啦，喺嗰度頂住嗰個橫額。我覺得對佢哋有啲感受啦，所以寫咗呢首歌叫做4塊石頭。從星期一7點半去咖啡灣，後面大海前邊停車場，上面佢哋嘅章，地下4塊石頭。一塊細，一塊中，一塊大，一塊咁大。已經幾年固定橫額，固定橫額，黃色橫額，星期一齊跳 Freedom Now，Freedom Forever，Freedom Forever。
少係一集。2011年左右，香港曾經因為外傭居港權嘅問題有過好大嘅爭議。最初法庭係判外傭勝訴，確認咗基本法裏邊規定外傭喺香港住滿7年之後，就可以同其他外籍人士一樣擁有居港權。但係社會就出現咗有幾十萬外傭會湧港呢個誇張嘅講法，引起恐慌。好多政黨亦都為咗要保住佢哋嘅選票而拒絕承認外傭居港權。最後喺2013年，終審法院就判外傭敗訴。點解神父同埋修女喺香港住滿7年之後就可以有居港權？但係好多外傭用愛心照顧香港嘅家庭，帶大好多香港嘅細路仔，但係幾十年、10幾年都冇居港權。亦都有一啲內地嘅懷孕婦女嚟香港生細路仔，本來佢哋嘅細路喺香港出世係可以有居港權嘅，但係同樣亦都引嚟社會好大嘅反對，認為佢哋唔係專才，唔係社會資源，佢哋嘅細路仔亦都唔應該有居留權。其實無論係外傭或者係嚟香港生細路仔嘅內地準媽媽，佢哋都係用真誠嘅勞動嚟換更加好嘅未來嘅生活。佢哋帶嚟愛同埋希望，佢哋都係資源，都係 resources， 可以建設香港社會。所以神父想問，如果佢哋唔係資源，咁乜嘢先至係資源呢？ From the Philippines we love, we come here to raise your families, boys and girls, and they like us so much, because we are always smiling, and they learn to laugh, they go to bed happy. And now we want the chance to broaden our mission. We can be doctors and professional teachers with the right of abode. Resources. We are sources of love again and again. Sources of hope again and again. Sources of life again and again. Resources. For Hong Kong and for China, for Italy, England and Dubai. Resources. We need dignity, minimum wage, right of abode. Resources. From Indonesia we love. We come here to help your grandma have a walk. And she likes us so much, because we are always confident. And she learned to sing. She gets up early, happy. And now we want the chance to broaden our service. We can be traders and professional nurses with the right of abode. We are sources of love again and again. Sources of hope again and again. Sources of life again and again. Resources. From the mainland we love. We come here to make your population younger. Our babies are your hope, because you're getting older. Myself too. Your sons and daughters grow more and more.
the new one system. Resources. We need dignity, right to be fair, right to the board. Resources. Mi sono fatto a panicissima e ecco ciao che ne sai là dico Alicia. Alicia 係一個烏干達難民嘅女兒，自佢2歲起到9歲，有7年嘅時間，金神父每個星期都會去探望佢，睇住佢成長。喺2014年，佢嘅難民媽媽 Shiva 因為入獄就失去咗對 Alicia 嘅撫養權。Alicia 喺烏干達嘅祖母就要求社署將 Alicia 交翻俾佢哋去照顧，但係社署就拒絕。期間，社署將 Shiva 遣返翻烏干達。但係咧，又安排 Alicia 俾另一個家庭收養，仲唔俾佢嘅原生家庭再接觸佢。神父曾經質問社署點解要安排收養而唔係寄養？社署嘅回覆係寄養政府係要俾錢，收養政府就唔使負責費用。神父唔明白點解社署可以咁唔人道，拆散兩母女，拒絕俾佢哋接觸。直到而家，神父已經有6年。再冇 Alicia 嘅消息，神父每年都有2次會去灣仔嘅社署總部抗議，今年係第6年，神父會一直堅持抗議，直到佢見到 Alicia 為止。Alicia, tutto guardi che è quello. In the middle of 2010, the Lord Almighty blessed us with the great gift, a unique gift, a beautiful flower, truly beautiful, a beautiful flower, so truly beautiful. Alicia is the daughter of Shiva. Zawadi, dziękujemy tulipu kwiatła, nikogo mi lilina kwaszuka miningi. Zawadi, dziękujemy, hajweci kulinga mishwa na czotote. Alicia, and we received the gift, and we received it with both hands, and we received it with a lot of thanks. The gift that you cannot compare with the other gift, you can compare it. The gift is a little girl, it's Alicia, daughter of Shiva.
新年，我有機會參加我哋 PIME 就係馬林會嘅大會。咁嗰陣時，佢哋叫我哋每一個人留返一個遺書、遺傳，就未死之前嗰啲嚟嘅。咁我話不如寫一首歌，就係仲不過係曾志成嘅，唔係最後一個嘅，曾志成先。咁所以咧就寫咗呢首歌。佢哋叫我寫遺囑，我心無長短，但係我都會留低少少嘢。Qualcosa lascerò, no, in banca non c'è niente, 我銀行裏面咩都冇，冇話我留低一間租翻嚟嘅公寓，裏面住嘅都係一啲嚟自街上面嘅小人物。preso in affitto, con dentro 7 ometti, venuti dalla strada. Il testamento spirituale è troppo impegnativo. Lascio per ogni anno che è passato il diario di ogni giorno con tutta una 靈性嘅 storia. 遺囑太沉重，我過去每一年留低每一日嘅痕跡，我日記裏邊有我全部嘅故事。 No, non si è fatto il gruppo della caritativa. 我冇成立啲乜嘢慈善團體， Lascio un 我留低一小包 pacchettino 紙 con i tagli di 報紙 giornale 裏面講嘅都係受壓迫 che 嘅 parlano 人 degli 同埋佢 oppressi 哋抗 e 爭 delle 嘅 loro 故事。 lotte. Sul passaporto trovate 2護照上 timbri 面有兩個小印章， che bloccano il 記錄邊 confine. 境將我同人哋分隔。 Lascio in 喺鄉間， campagna 我留低一啲想學畫十字聖號嘅弟兄姊妹， che vogliono imparare a fare il segno della croce. No, neanche un blog in 冇 internet, internet，冇 blog， nessuna 亦都冇 biblioteca. 圖書館。我留低20本小詞典， vocabolarie 俾嗰啲講唔同嘢嘅唔同語言嘅人可以互相溝通。 parla un'altra lingua. Non ho più vite di grandi santi, manuali 冇偉大聖人嘅傳記，亦都冇咩動物嘅手冊。我留低我爸爸媽媽嘅書信，裏面有明白基督徒嘅偉大嘅愛。 semplici cristiani. No, niente muratura, neanche una 冇 scultura. 冇磚頭，冇咩建築物。 Una 我留 cattedrale 低一座大教堂，喺5棵樹下邊，俾大家可以喺戶外嘅花園裏邊 sotto 舉行 5 彌撒。 piante per celebrare la messa lì fuori in giardino. Non ho medaglie della curia, il governo 無論是教廷或者政府嘅勳章， è 都 un 冇落 cavaliere 因為我而空缺嘅教會職位。 della sera. 我留低一啲破舊嘅海報， Lascio dei 係窮人嘅 manifesti 呼喊， mezzo 要 stracciati. 求改變制度嘅聲音。 Sono grida dei più poveri per il cambio del sistema. No, non si sono fatti asili né 我冇 università. 起幼稚園， Lascio il tentativo di una 我 scuola 留低 per 一所 il 流 vita 讀嘅學校， per 實踐國際主 un'educazione 義，培育 mondiale. 世界公民。 Non ci sono quadri con diplomi e benedizioni. 我掛住啲咩文憑或者嚟自教團嘅祝福，我淨係留低幾張同親友嘅合照，係我朋友影低送俾我嘅禮物。 Qui non è servita la patente per girare. Lascio un libretto smunto con tutti i salmi che uno può anche dire in metropolitana. 喺呢度走動唔需要駕駛執照，我留低一本破舊嘅小書，裏邊有好多聖詩，可以喺地鐵裏面做。 Ce n'è anche una motoretta ed un 冇電單車，冇電視機， televisore. 我留低一把吉他同30首歌，因為我嘅一生就係一場音樂會，係一首長長嘅樂曲，係大合唱。
今日有一次係聚州嘅時候，一個細路女打電話俾我，唱歌啦，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，咁所以我諗翻，其實黨同我哋基督徒有冇啲似嘅？有。邊個訓練共產主義呢？或者係佛教？不過佛教之後，我哋基督徒2000年前最初嘅團體都係共產主義嘅團體啦，所以就係用國語普通話唱呢首歌。咁講中到第46、第2章、第4章。講埋毛澤東，同埋講埋咧，我哋要做乜嘢啦？當當當當當當，當當當當當當，共產主義屬於大家。2000年前，100人開始站起旗幟，一切都有規規公用。當當當當當當，當當當當當當，他們不去一圈一愛，他們不去用特的愛。他們的尊要放配，他們都是一心一意，安排了所有的，沒有人說是自己的，都會共用。當當當當當當，當當當當當當，他們都。每個平易的人，因為凡有天地反覆的，買了以後都販賣這價錢找來，找每人的需要的分配。如果你對我而嚟跟住我哋唱好唔好？有時我們的存在不屬於我們，我們的知識不屬於我們，我們的天地不屬於我們，我們的帆布不屬於我們，我們的時間不屬於我們，我們的權利不屬於我們，我們的智力不屬於我們。我們的地位不屬於我們，唯獨共產主義的思想體系，社會制度，正義排上頭愛之志，雷霆萬軍之力，放破於全世界，而發出美妙之競爭。我們的錢財都屬於人民，我們的知識都屬於人民，我們的天地都屬於人民，我們的帆布都屬於人民，我們的時間都屬於人民，我們的權利都屬於人民，我們的智力都屬於人民，我們的地位都屬於人民，我們全部屬於誰的？都屬於今年經年所發生咁多嘢啦，所以
有一次唔知點樣嘅，就係諗翻男女啦，譬如長毛啦，就係李卓人啦，周肯同啦，就係何秀蘭等等。點解要做咁嘅？所以寫咗呢首歌咁第一部分係意大利話，第二部分廣東話，第三部分係英文啦。英文嗰度咧用一個叫做 Black Poetry， 即係話一個文章插嗰啲就係唔需要嘅字咧，去留翻嗰啲字嚟成為呢首歌啦，叫做 Unacceptable。Non sei un'eroina, sei una donna normale, hai fatto tanto bene, ma t'ha messo in prigione. Non sei un eroe, sei un uomo normale, non hai fatto del male, ma t'ha messo in galera. Nella tua vita, al di là di qualche sbaglio, qualche debolezza, tu hai condiviso, tu hai organizzato, tu hai guidato tanta gente che non sapeva dove andare. Nei hai yen home, nei al potom che ya, molto tuo ma wai si, i pei punto tam, hai nei che sa mento, c'è ciò siu ciò siu mountain, nei al pomon ciò c'è, nei al lento, nei al tai c'è i bei coti, un cito e pinche ya. Jail sentences were given unapproved, illegal, guilty, unauthorized, unthinkably high, unacceptable, politically motivated, stifling of peaceful political expression, protest, conviction, shell lawyers, government denied, protest, conviction, shell lawyers, government denied, protest, conviction, shell lawyers, government denied. Everything should happen. Protest against the protest conviction. 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 Protest against unacceptable.呢首歌阿班會中間會解釋。Pacco, posta, visita, partenza. Pacco, posta, visita, partenza. You were arrested when you were killed nel vagone del diretto decorato ad Andria.
che scende a grezza migliora un body i vostri spriti. Some days later nell'ospedale di Bari e Mandiades donati pamphlets survival stood a line a group of people who just embraced the word La Mecca. March on, you were singing when you were killed. Cruellement à la promenade des Anglais. You were David, you are chill, all you Muslim, now all in heaven. Some days later, sur une pyramide de papier, on a écrit, if you kill an innocent in vain, it's written our book, tu vas tuer toute l'humanité. 喺2016年夏天，歐洲發生咗好多悲劇。7月中，意大利南部來往 Andria 同埋 Corato 兩個城鎮有兩架列車迎頭相撞，23人死亡，54人受傷。冇幾耐，法國東部嘅城市 Nice 喺度舉行慶祝法國國慶活動嘅時候，有極端回教徒組織開大貨車衝入人群，86人死亡。到7月底，法國北部諾曼第有兩個伊斯蘭國嘅成員衝入正在舉行彌撒嘅教堂裏邊，將85歲嘅老神父割喉殺害。到咗8月，意大利中部 Amatrice 地區發生地震，299人死亡，400幾人受傷。喺呢啲悲劇裏邊，引起咗好多社會對於回教徒嘅恐懼同埋憤怒。但係呢啲悲劇裏面，亦都有好多回教徒受傷同埋死亡，亦都有好多回教徒好關心救援。連日排隊捐血救人。神父諗，就算有唔同嘅宗教信仰，人類應該都係可以和平共處。所以神父用意大利文、法文、英文3種語言寫住呢首歌。Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, dormez, dormez dans la joie éternelle. Almost 90. You were killed in your church by Frère Roger de Taizé. You opened your place to the Islamists and to the Christians. Some days later, la cathédrale de Rouen saw the presence of our believers in the world. Some praying Allah, some praying Buddha, some praying Jesus. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta. You were sleeping when you were killed in your bed, pasta la matriciana nel buffet. You were holding your sister, you said è sopravvissuta. Some days later, we are coughing in a tent. Stood two people, the man of the eating and the sea, and some refugees get their allowance for the reconstruction. But all in peace, youth and mankind, please be united. Dormite, dormite nella gioia eterna. Dormez, dormez dans la joie éternelle. Sleep, sleep in the heavenly joy. You are united. You are united, you are united, we are one.咁呢首歌係嗰陣時1999
年就自強佢拉，跟住同佢5個朋友喺大陸被廣州被處決。咁嗰陣時，我哋覺得同阿欣欣啦，同埋牧師同埋其他兄弟姊妹咧，都有成立呢個廢除私營聯合委員會。咁跟住我哋落簽名嘅時候，有阿葉，我哋嘅朋友話：喂，點解唔寫一首歌嘅？佢話：佢寫啦。咁依家阿葉咧做和尚嘅，佢做尼泊爾做和尚。咁所以佢留翻呢首歌俾大家咁樣就。中國文明快脆寫人尊重生命，你係聰明，這名字名靠人嘅名，靠我嘅名，靠你嘅名。人唔可以用法律殺死他救命㗎啦！我唔想死啦，好慘啊啦，冇毒死我啦，咁殘忍啊啦，冇強迫我啦，我好痛苦啦，俾人哋欺負。中山做人，知道答唔啱，爆咗錢啦，佢實死人啦，抵死啦，應該還㗎，應該還㗎，應該還㗎。對唔住，想問你一個問題，咁你用法律殺死他，咁你應該還㗎？邊個殺死呢？先是你呢？或者你更加係寶貴啲啊嘛，唔可以莫出嚟啦我咁嘅。生命寶貴，人嘅生命寶貴，生命唔屬於你，屬於他，屬於楚楚他哥哥。有人都想買佢嘅器官啊！都要選擇邊個份人最適合自己嘅真正，有冇搞錯啊？佢唔知嘅，佢屋企啲人都唔知嘅。就算佢有一隻狗，有個動物，唔應該咁做係咪先？佢可以悔改，佢可以叫其他人冇知佢咁做。生命珍貴，同埋已經幾次發現有啲被處決嘅人係無辜嘅，佢哋嘅命邊個會被分他？政治殺人，政治反人權，人民要生命新文化，生命革命，生命大革命。中國、新加坡、伊朗、美國、日本，文明快脆寫人尊重生命，你係聰明，這名字名靠人嘅名，靠我嘅名，靠你爸爸媽媽兄弟姊妹阿叔阿姨，就係爸爸就同埋靠所有嘅你屋企嘅名，這名字名靠人嘅名，靠我嘅名，靠你嘅名。
命萬歲，萬歲，萬歲。好，嗰陣時我妹妹買一隻狗同一隻貓一齊啦。咁嗰隻狗咧叫做 Romeo， 嗱呢隻叫 Romeo， 多數咪叫 Romeo。L'italiano叫做 Romeo e Giulietta， Romeo e Giulietta。Romeo， 咁叫做 Romeo。咁嗰個隻貓咧就叫做 Gigio， 咁佢哋都初步冇咁合作，後尾咧佢哋成為真係兄弟姊妹啦。咁所以佢哋一齊咧就會咁樣一齊互相有聲嘅。咁就係跟住阿芝就可惜被車衝到過咗身。咁Romeo好傷心。咁而家Romeo都係昨天附見到阿芝做咁留翻另外一個兄弟叫做 Ringo， 所以我明年去翻我妹妹見到嘅。妹妹嗰度佢會見到Ringo，咁而家就係Romeo先。Romeo italiano, Tartufolo bianco che gira per strada tutto contento, la gabetta a sinistra all'insù, a 14 anni, come noi 80 anni, che sa sei sei, così notte passa sempre. Quando dicono cani fedeli, sbagliano, no, loro sono tutti fedeli. Sia bene detto con gli altri animali, perché loro hanno un'anima, con quel musetto occhi e nasino, lui fa festa, lui scodinzola, tutti quelli che vengono in casa, sono tutti la sua gente. Romeo, chissà mai dove sarà la tua Giulietta, femmine a maschi, piccoli o grossi, gatti e conigli, son tutti i suoi amici. Lui fa compagnia a tutti in famiglia, sempre per allargata che sia. Adesso un po' più cocciuto, perché la sua età ha un po' più di esperienza, un po' più di intelligenza. Romeo, il linguaggio degli animali qualcuno lo studia, io ti anni in Caucan, così tomarcui, come io ci che noi come se già io lo si capirà tutto solo nell'aldilà. Notte tinto che siamo venuti nel parco di Tomaui come era. Ma il tuo baiare al mare come la predica in chiesa, non si san fuori canchei. C'hanno i te cauciai mauciaia, notte io peci se vuoi. Omo, vede oggi cambiando i pezzi sola. Saltiamo insieme con la coda destra-sinistra quando vediamo qualcuno diverso da noi e vediamo a squarciagola. Sapete, mio fratello Gattughigio, quando era ancora tra noi, mi parlava e diceva miau, 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 miau. E allora dai insieme miau, 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 miau,乜嘢國家咁？我要話我哋唔要乜嘢國家嗰啲嘢，就係要一個好嘅國家咁做。我
哋要一個無邊界嘅國家，我哋嘅女，我哋嘅仔，一齊請我哋飲茶。我哋要一個家庭式嘅生活，要全面關心照顧喺屋企嘅老人家。我哋要家庭式嘅國家，無邊界嘅國家，冇邊界，冇邊界，冇邊界嘅國家。我哋要一個無禁慾嘅國家，我哋嘅弟弟，我哋子女一定需要健康不怕。我哋要一個真係公平嘅社會，要全面關心照顧有困難嘅老人家。我哋要真係公平嘅國家，冇監獄嘅國家，冇監獄，冇監獄，冇監獄嘅國家。我哋要一個冇死刑嘅國家，要我哋兩佢生活下去，俾佢機會變埋新人。我哋要一個尊重生命嘅世界，將來要真正婚姻快樂地見老人家。我哋要尊重生命嘅國家，冇死刑嘅國家，冇死刑，冇死刑，冇死刑嘅國家。我哋要一個冇敵人嘅國家，要全力全心全志盡忠世上所有貧窮嘅人。我哋要一個充滿正義嘅世界，要彼此相親相愛，大家都支持大家，早晨就槍頭，我還有個仔嘛，阿叔老賢姐嘛。Bonjour, madame, messieurs. Guten Tag. Buongiorno. Hasta la vista. 我哋要充滿正義嘅國家，冇敵人嘅國家，冇敵人，冇敵人，冇敵人嘅國家。Left, right, left, right, left, right. 最後一首嘅就比較咁呢首係1999年寫啦，就係講珍珠俱樂部嘅人嚟香港，但係有啲內容咧同而家嘅情況都有關係嘅，所以就係嗰陣時啲而家啲。呢隻歌咧，大家就歡迎一齊玩嘅，但係咧一齊sorry，呢隻歌咧好歡迎大家一齊玩嘅，但係提醒大家咧，呢隻歌我哋係經過咗長期嘅訓練咧，先至可以跟到呢個拍子嘅，大家夠膽就跟啦。
아마 아빠 제제 오이乜咁多人嚟嘅，都冇錢嘅，都係乞兒嘅，都冇人才嘅，唔得！多謝你們人民為兄弟姊妹在水港，爭取推落去。民主咁耐啦，唉，認咗咩區議會選票準備咧，就立法會咁變咗乜嘢？1萬人俾啦，2000人做啦，唉，咁民主點啊？而家喺香港咁低潮咧，上多人最好上手。民主係乜嘢？民主亦是尊重人權，民主亦是尊重他的權罪。最重要係乜嘢？最重要是人，最重要是人，這人的關係是人，這人的決定。
佢哋話你哋需要一個 encore 係嘛？有呢首歌咧，2014年嚟銅鑼灣唱，邊度話俾你哋知？Questa mattina mi son svegliato多謝咁多位即係幫我支持啦。不如每一個人介紹自己得唔得？因為仲有少分鐘，我預咗咁滯，咁阿慢慢介紹自己，介紹每一個人介紹自己。因為呢啲係全部都係音樂家啦，佢哋係 professional， 我係嗰啲即係唔係 professional。我係阿蚊或者Virginia， 亦都可以咁樣叫我。咁我係住喺離島嘅，我來自離島，都有耕種嘅。神父要求我哋介紹下自己啊！神父，我哋唔再叫你神父啊，你話㗎係咪啊？你話叫你金仔啊嘛，唔好叫神父啊，大家叫佢金仔好啦。我係老 B 啊，我都係寫歌唱歌嘅人啦，就向阿金神父學習，親近接近好多邊緣嘅群體，希望我可以寫多啲嘅古仔嘅。Hello， 你好，我係老飛啊，唔知做咩介紹？我想講第一次認識金神父咧，金仔啦，就係喺呢度慈雲山黃大仙大磡村清拆嘅時候，第一次認識金仔啦。金仔你知唔知咧？嗰陣時清拆嘅時候咧，其中一個街坊咧，依家都喺度㗎。
係啊，一陣間咧有機會咧同佢傾下偈，應該好多年冇見啦。大家好，我叫阿班，我係神父嘅鄰居，跟神父同神父接觸咁樣樣。咁咧佢係第一個我同佢一齊去睇醫生，一路咧喺呢個路上面咧，一路行去睇醫生，一路都要唱國際歌嘅人嘅，仲要唔同語言嘅國際歌喎，我係發仔，我都係同神父一齊住大埔區嘅都係，大哥。係，多謝。仲有我哋嘅音樂總監阿仁，今晚所有音樂嘅設計編排，阿仁出嚟亮下相啦。頭先開場佢冇出現，而家出現。冇嘢講啊，多謝你哋，多謝。我哋預咗嘅歌真係咁多，連嗰隻Bella Ciao 本來係 encore 之後唱下神，阿金仔都已經衝喺面即係唱埋啦。咁啊，好着燈，我哋想影相嘅咧就可能揾其他角落位啦，因為我哋真係好準時要交翻場俾聖文德聖堂。咁好多謝金仔。